Area too much ashofo muni aba ekwesi kapana na so magin medwa mede ensem a ekotwi ekobreman eba besomo ewo ye fidi kasie yi eso na de so fopanyi bi ababonten de ne nsem ababa betu edwana ensem kan yenum no Ghana fododo na esusu se kan wo kan se we nyina wo kan de ache eye honorable Kennedy Agyapong MP for Asin Central ebiemu nsusu no wo sanso kan de etia eye ne sofo penyi a wahye na se pen na susu wayi na mase eye ne ba eye Reverend Isaac Owusu Bempa womu enti na wo kasa eye ensem wei na ne nsem a wodi atu edwan na chese wo address womu efa eye enwoma womu ekafa ne ho ne de ekosu enyina no hu ni se nyankopon ko a ene ewo the final say anase nyankopon ko am ena ebetimi a chese wei eye nokre anase enye nokre na busiafo mama yemura eye ensem no emu. And the Reverend Bedu Kobi asore ewo abontin antese wode ne nsem atu eda said the mekan honorable Kennedy Agyapong MP for Asin Central komprekon wode the C show eba na 2 TV arachese wotnase a asofo ho ensem na wode ebebetu edwa womo wogidi ohun womo se womo emfiri nyame womo nam bone ekwanso no so mudi nyame edin na edi womo dwuma ebu enkofo faso no womo na dane da waye na adwen sem wobeyi womo eto womo mu amawie sefa na nyina hunu womo nyuma bone a womo edi no start ye na ye hwe Bishop Daniel Obinima wono de yebetimi aka se wa wie no kura wa close ne chapter ebiemu ansoso no Reverend Obofo ne wo mo akeka abruka ne wo mo nyina no wo mo nsem eba platform na so a ebinum ebe chiremu enwoma wo mo faso se wo mo kuma apemfo animu no so wo mo sie emoa ajamoa ne nkokọ emunum sie mponko ne ho kọ ne ba ewo womo ensore anim ni nyina no yatete bi ewo the sea show eso na nansen Bedu Kobi nensam ensuso ebebeda abonten anagese dodo na hu ni se ne babema Daniel Kobi ono nsuso no akwada ne wu a wowu ye no na ne papa no na ekunu ema ne video bia no waye dadadada krampo Ghana fo ekokofa de eba ye abra no wo kiremu esem nyankopon danadi de kire no ema ne hu se Ghana fo aploti owo de amano na se wo bewuo na adwuma nyame de ahye ne nsa wontimi enye enwie ye enti no ene saade a wo beyi ne ba no mom de afri wo se de be ya Bedu Kobi imano Bedu Kobi no mom ebetumi edi adwuma ye de ahye ne nsa no akwakosi ewie ye no Ghana fo so mu etwa de bosofo ya kama enum krampo no na ne sofo panyi metwe Reverend Isaac Owusu Bempa wono so ba na eba abonten a wono tse wo biebie enwoma ani so wono so eyi ne ba wayi na di afri ne mamu no wo yi ne to eka nwoma bone de efa ne ho efa ne ba wakunu enwoma wo ye moja wonom de odi dware ne ho nkone ba de se ensem ne de se buburujam na papa yi hwe se de ensem no ekọ no wo hwe se de nkrofo di na temesi efa ne nkrofo adi na nim etwitwiri fom na de enkofo na yakayaka de na anko ye obi krampo na anko benu maduro ewu anko bi anka chese enko be hye ne ho mpo akonfa no obe wone ho se ka obe fra bonsan so ababa be hwe fom na so papa yi ekọ social media na nsem o de kokoto ho ne se hwe de nipa hira no de nyame hye no nipa entimi ense no na ebiemu nsusu no sa wo ye waden se wo begu obi ehufi obi enyame ahye ne numonyam wo be ye waden se wo be yi se numonyam hye no e de afri no so a wo se nipa no e na nimguase e ne wo hawo e be ko no so na wo kan sa ensem we ya na wo de sansem we tu dwana no na Ghana fo susu se wo de honorable Kennedy Agyapong e Reverend Isaac Owusu Bempa na mama yintin ne nsem no na yenhwe se yampa se de Ghana fo esusu no no kore ana se ne nsem na woka dada nensem no eni wase whoever is determined to tear your cloth of honor, God will surely clothe them with garments of disgrace and shame. We ene ensema prophet Emmanuel Bedu Kobi ede etu edwana chese
omo a omaya omaden se omo accusing no of evil this no nkoneba ehwe se nanim begu ase ene de ekokoso ni nyina no Nyankopon de enimguase aniwo ene befra wom na no na Ghana fo nim se won abokene de Agyapong ene Reverend Isaac Owusu Bempa wom a ene eka ne ho nsem se won firi nyame sei eno ntino ma wom nsusu agitu mu se ene na ne nsem a wode ababeto abonte no wom na wode wom na nsem we eba ye no wom che omadwen wo saa afa no ewieye no ene ebinom nso esusu se eno ma won takra se ena wo mu etubomo na se de wo kan se Nyankopon ebefra wo bi disgrace and shame and tomano sanso na kan hu se won soso no entoma na bi ne yedi ebefra wo se wo bone a wo ye no na wo mo kan no bone a wo mo kan na ye no kure ena wo kasa ensem no de kan hu se won soso no sa disgrace and shame no entoma na Nyankopon wo de befra wan kasa wo emu na no na ebinom enso ese we krampo mane de ma wo hunu se papa no de ye kan ede eto ne so no enye no kure nugwasie bi ene nkofo bi epese wo mu egu no enu nti ena wo mu ekeka sa ensem we nyinam ede etwem ebinom se wo jai we crocodile tears o wo shada kasa se we se de be ya Ghana fo bi no besusu se ye innocent de ye ka to no so no enye no kure de ye ka fa no ho no enye no kure na ye huni mobo ana se wo ka se de be ya won abokene de Agyapong ene Reverend Isaac Owusu Bempa wo mo be ka wo ma no atum wo ne nsem no ho abra wo mo enka hwe ana se Ghana fo enje wo mo ensem no di na so so wo kosoro ene betententen ebebe ye pese den krampo na den ya adansifo wom na ebinum ahuna kan na empo ne yire wone no wo hompo abedi adanse na se wono mpo no ekoko kan ensem ekire Reverend Isaac Owusu Bempa no eno kra ema ye hunu se ensem na ekoso no no kure trodo enti ofro se wo keka sa ensem we se de be ya Ghana fo be hunu mobo ana se wo be ka se ana je ensem a ye kan de to papa isu no enye no kure dia na won to na adwumu kra na nya de so wo bi edwen sa ede ama no nipa bie no wono ma wo ye innocent a wo enkrofo mienu miensa ebeba be kan ho asem bone adokro na emu enti wonya krampo wone nsem a wokeka no mu ene Nyankopon ede sa animguase ene ayi ntade no ebehye no na moma yenkenkan adwentwe ni bi eba ye mienu bi eba ye na yemfa ensem no ensi yenua Yankee Funa enso ede awode eba ye o say you are all the same and in the same soup. The same God you mention here would also put you to shame. One also so ensem our day eba ye enono. Osi anu nyina mo ye pe na enkwankuro na mu enamo ewo na Nyankopon a wo wo ni din no wono a ene de sa enunguase entoma ne disgrace ni shame no entoma no wode ebehye wo Nathaniel enso edia wode eba ye o say don't worry, God will always fight for his own. Don't even bother of saying anything to protect yourself or to make people know that you are innocent. God will surely do that. Don't fight for yourself. Ono so agentia wode eba ye eno wo hu ne se Nyankopon ono ene kan de woni bie asem ema no enti Prophet Bedu Kobi emane ha no ho kra emano enha no ho so wofro se ebia de ekoso no wo kon e de ama no ho pan de a ene emane kon ema no because Nyankopon ene be kon ne ntokwa e de ama no aha ene ebrebe ma ye kwan ama ye de dwumadie no esie ye nuanom binom adwentwa wo mo e de eba ye eno no wonsusu a wo fie eden ena wodwen efa ensemi ehu asema wo kan ye wambo obi edi wo kan na asem tira na susu Ghana fo susu se honorable Kennedy Agyapong ene Reverend Isaac Owusu Bempa wo munti ena ode sa ensem we etu dwa sen ena wonsu wo hu no esi efa na ebiem nsusu na ebinum susu se wo kasa ensem we se de be ya Ghana fo ebe hu no mobo no ma hu se ensem a ekoso no enye no kore eno so den ena wodwen efa ho fo wagye nche no ebra too much eche
comment section. So once subscribe to your channel na message wo be ye na wamia eye adoma na ewo enchen no na wa said e be nya upload video bia watimi enya notification na watimi a share ede ama wabusuafo adofonom ene eye enuanum enyinam. Follow ya so ewo ye IG page @tumagh_ na emrepane de madwinche nyina ebetu eja midin ene akua sikapa makram.